5. bölüm. Kek. Moskva Berlin aralığındagı soğuş talalarında 4 yıl boyu kan agıp, tılda 4 yıl boyu el karjalıp, kıynalуу menen açkaçılıktın kaары ali ketip bütelek 1952 жылы ооруп жыйуу бүткөн маалда Туу колхозунун кампасынан өрт чыкты. Өрттүн түнкү 2 ченде болгонун, колхозчулардын күчү менен өчүрүлгөнүн милициянын капитаны Чериков шарып укту. Ошол колхоздон айгырда уурдалган. Кызматы боюнча улам өйдөлөп, көл тараптан бул ак сууга начальник болуп жаңы которулган Шарып жоголгон айгыр тууралуу иш менен таанышса, айгыр белгилери мындай экен: көөдөй кара, 43 жылкы кулун. Камчыланар жагында 364 тамгасы бар. Кулагы тик, жал куйругу суйдаң. Асыл тукум жылкы заводунан алынган. Майрамдарда күлүктүгү билинген. Союлуп, не вак жок болгондур, деп ойлойт Шарып. Бирок нары жаш, нары сындуу жылкыны жара тартууга кыргыз колу барчу меселе. Сары чийкел, чарчыбой Шарып ным таралган коңур чачынын тармалын бузбас үчүн кулак үстүн алакан менен акырын басты. Өзү майда иш деп тапкан айгыр тууралуу делону милиция кызматкери Смаилов Садыкжанга өткөрүп иликте демекчи. Кабинетинде олтурганда телефон кагылды. Стол үстүндөгү жүзү чагылышкан айнекти тиктей колун эриге сунуп трубканы алды. Трубканын угулчу башы кулагына түз коюлганы менен төмөн жагы ээги менен кокосу ортосунда. Алло. Чериковсуңбу? Да. Өрт тууралуу уктуңбу? Райком партиянын 1-секретары Балтабаев сүйлөп жатканын билди. Селт этип какайып, көзүн ирмегилеп, трубканы өз тартиби менен кармады. Да, Коңур Балтабаевич, уктум. Уксаң, контордо олтурасыңбы? Давай, ишти тезден колуңа алгын. Куп болот, Коңур Балтабаевич. Бу эмне? Элдин наны өрттөн иштеген. Душмандык эмеспи? Же кокустукпу? Тактап түшүнүк бергин. Телефон үзүлдү. Ырас эле, душмандык менен өрттөлгөндүр. Анда бул чоң окуя, деп ой жүгүрткөн начальник ашыгып, ишти чамдатып калды. Үстүнө кирген Смаиловго айтты. Алиги айгыр тууралууда мен... Лейтенант ашыкты. Шарып Черикович, ар кимден сураштырып иш баштап жаткан эле айгыр жөнүндө. Жолдош Балтабаев өзү беде саткан экөө да ошол колхоздон беле? Ишти башкармасы кыскартып койгон. Ким деген эме башкармасы? Башкармасы Шарып Черикович, жеткен демагог, жеткен бюрократ, ордунан онтоп турган очойгон семиздиме? Кош, аты ким? Оросул. Ошондой дечи. Көрө жатабыз. Кампанын чатырындагы камыштар бүт өрттөлгөн. Ашталган жыгачтары сороюп, майышып, күйүп түшүп карала. Төбөсү суюлуп, жалын ичке кириптир. Кийиз, таар жазып, суу болгон буудайды ташып, жайып кишилер жүрөт. Газиктен форма кийген Шарып чыкканда ар ким ишин токтотуп элейишти. Четки чолок сары шырмалчан, башында жапырма эски тебетей, карынын үрөйү уча түштү. Кум сарып акчалган кара сакалы бириндеп ары басты. Шарып аны байкады да кампа ичине моюн созду. Жайылган буудайларды чалды. Башкарма ким? Ачкыч кармаган күмүш жооп берди. Өзү жок, сүйлөп атып саксайган чачын жоолукка жымырды. Фрунзеге кетти эле. Сиз ким болосуз? Кампачы. Кампачы болсоңуз, ачкыч кайтарбай, эгинди кайтарбайсызбы? Кароолчуңар барбы? Бар, деп эмелеки коркуп кеткен карыяны көрсөттү. Чериков карыяны жалтанта назар буруп айтты. Өрт койгонду табыңыз. Таппасаңыз камаласыз. Закон ушундай, карыя. Камаласыңды укканда кароолчу кекештенип, калтырап бүттү. Кызыл жээ көзү кыбыңдап, чок баскандай таманы жерден ыргып, кейип жиберди. Шорду башым, өмүрүмдө бейпил жашап, сана аркабай жүрүп мүртөлбөдүм го. Көзү жок Кудай, көрбөдүң го мени. Сакалы екчелип,
göz kıçığı jaş. Начальник karya keypinen sestene da, şektene da düştü. Atыңız kim? Dep suradı. Ha, atım öçsün. Çökö. Oza çelekte Kudayыңız menen jaklaşpaňyz. Kudaydan başka tanışım jok. Açandik balam. Kuday dep kolhozga girdim. Kıyıktangan basmaçılar kolu butumdu çırmap toğ alıp ketken. Jılmaly azabımdy tarttırdı. Ajalym jok eken gutuldum. Jaňydan göýnegim bütölüp, kursagym toýup baratkanda soğuş çykdy. Jalgyz ulum askerge jönödü. Kara gagaz geldi. Gelin getdi. Tianşan elinde malga ileşpegender kıyınçılığa kapdaldı. Toprağı altın, dandın jerele Sarözön çüydep, neviremdi jetelep, ayalımdı erşitip tentidim. Şamşı safhozunda boldum. Çoňtaş kalhozuna manektedim. 48-nji ýyly uşul kalhozdan tuz buyurdu. Başkarması beli ilçek, jüregi taza boğur gereken. Koluňan geler iş taap berem. Kızıňdy okut mektepke berip dedi. Makul boldum. Bayır aldım. 4 ýylga aýlanyp barat. Akyry mintip. Kamalasın deysiň. Kargabaýmyn banan alım jetken Kudaýdy. Şarip kampaçıga buruldu. Kommunistsizbi? Bolsoňuz karolçunu turakty adamdan goýuga bolboýby? Kaýdagy bir. Munyň pasportunyň bar ekenine gözüm jetmeýdi. Kana, pasportuňdy berçi. Emnenin pasportu Selsowetden eski ısparapken bolgon. Hunt koyboy jürüp jogolup da ketdi. Mına aýtpadymby? Deyt büşürkösü çyn çykkan Şarip. Jol çaňday taksi toktody. Orosul düşdü. Başkarmabız geldi, deşip bayattan Çerikov'tun opuzasынан ürpegöndör jandanıştı. Zor deneli orosul ırgalıp basıp, keng çağır paltonun içindeki kөгültür kitelinin jakasına jaak teresi tüşö maňdaý bıraşı kat-kat kalın. Murdu goňkoýa, astыңky ýerdi çıga, bayağı bizge tanış gözü tunuk boyunca, örtdü ugup sanarkagany, uktabay çarçagany bilinip durat. Jakşyňarby? Dedi al jalpıga kolun çöntökten albay toktoğa basıp. Kişi ziyan jokpu? Çukulga ot jagyldy bele. Çökö, bu garyganda uyku kaçpaýby? Kaýda jürdüň eleň? Çökön gara jerge girsen, dedi ünü gargyldangan garolçu. Şaýtan kanaty taştagan bu ottu jalbırtdary menen ele görüp bakyrdım. El çoguldu, öçürdü. Şor emi adaşıp jogoldygo deçümün. Temselep kayra tapdı mintip. Kamamay boldu. Kim? Tigi, açalnik. Orosul Şaripke salam aytkanın bilgize baş ikedi da, jayılgan buğdayga, çuvap taşıgandarga göz taştap durdu. Şarip, köl aymagında iştep jürgönünde atjan gelatsa, aldınan jolukkan bügüle salam aytıp, çılvırlap tüşüsün ötünçü. Maşinada bolsa, jolukkan adam motor öçküçöktü tutkany garmap sekirip, terezege jabышyp jylmaňdaşçu. Uşunday urmatda jürgön nemege Orosuldun baykor salbagansygany jüregin kysty. Smailovtun aytkanynça jetken bürokrat eken, dep oýlap çekesi tırıştı. Kırtışı süýbese da özünün jaşı uluu üçin basıp geldi. Başkarmak olsundu. Geliňiz. Gelip kaldık ört boyunca. Kol alışkanda Şarip taşbaka garmaganday çoçudu. Antkeni Orosuldun manjası tayaktın taarındısınday joğun, alakanı pildin tamanınday katu eken. Daldaygan adamdın turpatına taňlangan, birok anısın bilgizböge tırışkan kapitan örttün çıgış sebebin surady. Orosul. Gözüm jetpeýät, dedi da enkehip, jayılgan buğdaydan uğuştap, umaştap gördü. Kakaýgıça күrө tamırı köp betteri çıňaldy. Baykap turgan Çerikov Sadıkjandın "O çoýgon semiz neme?" degenini estep, aytkanynça bar eken dep oýlady. Atdyň deseňçi, ar kim görbey bilbey turup, biröwlerdin aytkanyna işense uşul. Açyndyk. El gorgo salgylaşynda оор jaradar boluş, tirүү kalıp,
Pensiyaga çykkan biri kezinde özüň közдөй çamyngan neçen joonu jer süzdürgen tapançasyň jaraksız bolup, buzulganyna garabastan estelik üçin koýnundan düşürбөй alyp jürşeken. Hawa tynç. Asman çamgaragyndagy iýun günü nurun jerge şireyt. Pensioner duptun kölökösүn jamynyp, aligi tapançasyny sypalayt, şykalayt, imeret. Janynda oturgan beytanyş adam baykap bırs gülüp surayt. Tegi şılkıldapdyr, şibegesi düşüpdür. Karolu garamança jok. İçi dat, muny emne alyp jüresiň? Handa tapança eýesi üçkürüp aytat deyt. Hey, uçurunda bul jet atar kural bolçu. Başymdy gorgody. Emi oýunçuk temir oýlap, sen gülüp atpaýsyňby? Sıňarynday kezinde at oýnatkon, kılıç suurup duşmandарды jaşyrgan albut, çarşabas Orosuldu hazır çoğuçun şarip jaktırбай tursun. Biz anın okuçu, ajırap kalgan ötkön ömürüne kayrılalı. Uçurubu, je köp jılдар tınıkpay tiricilikti aralap, çarçap talıdıbı, 37-nji ýyly Orosul kelte ooruga tuş bolot. Al gızmatynan es üçün bilbey kelip jygylat. Eti aloolop, esin birde jeyip, birde jogotot. Kırgızlar mınday darttın güçü 7 günden soň gaýtat dişet. Kişi jolotpay jalgız garmap suu içiret. Orosulda jalgız. Çoçup ürpöňdögen ömür jary zuura gana maňdaýynda. Atama baram, atamı görem, dep 8 ýaşar uulu Raphat kıynayt. Apa aldap soğlayt. Ayıksın ataň. Wraç ruhsat berip atpaýby? Böböğüňe gara, dep kiçinekey Raylany koýat janına. Özü dary berip, erinin jamynçysyny kymtyp janynda. Kündüz jylbay, tünküsün çıraq jagıp tikiyet. Darttın kan gaynatgan ısıgına çıdabagan Orosul keede dörüt, ağır nerseni süylöp jan takaşat. Men oor emesmin. Bul gaýdan juktu. Men taza jürgömün. Kengsalarga baram, iş kaldı. İşteğim gerek. İşter köp, işteyim. Barasın. Tıştançı. Başkalar iştep atışpayby? Zuura üýrülüp, muzdak suğa çılangan çüpöröktü maňdaýyna basat. Den soğuluğunun çıngdygyby, je özünün tubasa kayratı jeňdibi, 6-njy gün degende Orosuldun denindegi ısyk kaýtdy. Çabalaktabay dendaro bolup, bölmönün şywyny tiktep esine geldi. Janyndagy Zuurany tanydy. Şişik baskan ak şapak жүзүн burup surady. Töşökkä jygylgan günü asman alay dülöy bolup, tetiri şamal soğup, ja çuday bulut udurugup samsygan. Bulut taradyby? Gün açıldyby? Owa, awa jakşı bolup turat. Baldar gaýda? Öýde. Alıp gelçi Zuraş. Sagıngan Raphat atanyň göküregine jygyldy. Ot üçkürgen Orosul uulunun yüzün özüne burdu. Kudu özüne okşoş niçke kuva balasyny erkeletdi. Hayılawa, men aýykpadymby? Dedi da Uğuzbay içinen kupya süýledi. Oğru basa, ölbese adam jer yüzüne bataby. Düýnede gütülbögen böýde oğru menen böýde ajal jaman. Oşol gana jürekdi sızdadat. Çoňoý, esti bolup çoňoý. Men tüptü terek bolsam, sen turmuşda ordumdu joktatpay basıp kalçu butagymsyň. Keleçegimsiň sadagasy. Zuura ata bala ynagına çymyrap, jaşyny agyzyp, kızın boğruna kızıp turgan. Orosul kolun sozdu. Berçi Raylamy? Kol başınday kara çaç kızın koluna kuğurçak çakarmap jılmaydı. Kızının jumşak kökülün sılap maňdaýyna süýdü. Mına, men emi turam. Raphat eköňün okup jürgeniňerdi körem. İşteyim. O ömür, dep özünçe kübürep süýleyt. Kapaçylygyňa da razymyn, kuwançyňa da razymyn. Ömür kıska bolsoň da, uzak çyýryň bar belem. Moskvadan jönötülgen ataýyn wraçlar tobu gelip, ayıl-ayıldy, üý-üýdi gydyryp, darylap, emde jürgüzgөнгө çeýin Orosul syýahtanyp keltege çaldykkan dalaylar mert boldu. Bul oğru menen Şergazy Apsamat göz jumdu. Turmuş kaymagy suyuldu. Turmuş çöýçögü böksöre düşdü. Şergazy menen Apsamatdyň ölümü kelteniň gary Orosuldun den soğuluğunun çetini kemirdi.
Жүрөгү кеңейип, боюндагы шишик тарабай, көпшөк эт өңдөнүп калды. Мурдагы кийимдери такыр батпай чытырап, жаңы кийим тиктирди. Доор тиричилиги, өмүр тиричилиги менен кайра алып урушту. Атамекендик согуштан кайткан Оросул Туу колхозуна башкарма болуп дайындалды. Эл соолбос көл, куурабас тамыр белемсең, түтүшүптүргө согушка, чыдашыптыргы оорчулукка, үйлөрдүн камышы чириген, дубалдарын шор басып, кара шыбагы омурулуп, оюлуп эскирген. Айнеги бүтүн терезе мектепте да жок. Ачык кашектерге тактай урган же кагаз чаптаган. Туу колхозундагы белдүү азаматтар согуштан кайтпаган. Бирин серин келгени жарты сандуу жарадар. Өндүрүштө иштегендер чал кемпир, жаш өспүрүм балдар. Алардын бири Апсаматтын баласы Колхозбек. Ал колхоз уюмдашкан жылы туулган. Атасы төрүндө олтургандарга баламдын аты Колхозбек болсун, колхоз боосу бек болсун деп айткан. Ага уда күмүш эркек төрөдү. Курган баласынын атын Кыштакбек койду. Кыштак караны калдайсың, түз көчө түшсүн деп кылган да ал. Курган Москва алдында каза болду. Күмүш курбулары менен согуштун зор жүгүн көтөрдү. Бригадир, звеновой болуп, балтырын суудан албай кызылча өндүрдү. Кийин кызыл жүгүрүк ооруга чалдыкты. Дали болсо колхоз өндүрүшүн кыймылдаткан ошолордун тукумдары. Жылдар жылууда, эл ирденгенсип барат. Бирок киреше кемчил, эмгек күн тарабайт. Ага баары кайыл. Эшик алдындагы огороддорун тытмалап, кийинип ичинишет. 4-чү жылдын күзүндө колун артына алып, тоюткорду айлана басып жүргөн Оросулду бир санаа күрсүнттү. Анысы баласы Рапхат 10 жылдыкты бүтүрүп шаарга окууга кетти. Көзүн алайткан Колхозбек менен атасы курганды тартып момогой мүнөз Кыштакбек согуш учурунда мектепке тийди кашты болуп окуп, 8-класстан кийин окуудан кол жууган. Араба айдап, чөп чаап, кызылча казып өндүрүштө жүрүшөт. Бул кандайча? Эптеп жардам берип окууга жөнөтсө, анда алардын ордун ким басат? Башкарманын тилеги ордунан чыкты. Колхоздун өзүнөн тракторист, комбайнер, шофер даярдоо боюнча райондон буйрук келди. 6 айлык курска экөө тең токтоосуз жиберилди. Жаз алды менен 2 жаш өндүрүш ишине чырмалды. Кыштакбек трактор айдайт, Колхозбек Урал машинасын кубалайт. Беденин биринчи чабыгы аяктаган. Машинасы менен чөп тартып аткан биринчи чабыгы аяктаган. Машинасы менен чөп тартып аткан Колхозбек көрүнбөйт. Беларус трактору менен беде чаап, тырмоо сүйрөткөн Кыштакбек дайынсыз. Экөөнүн акты жазылып, милициянын дежурканасында жатканын кабарлашты. Башкарма кабарды угуп жетти. Смайлов Садыкчан каршы алды. Сиз болосузбу, Туу колхоздун башкармасы? Ооба. Балдарыңар беде уурдап сатып жүргөн, колго түштү. Кандайча? Ушундайча, мына актisi. Ишин сотко ашырабыз. Сот качпас, жолдош лейтенант. Балдарды чыгарыңызчы сүйлөшөйүн. Прокурорсуз болбойт. Оросул лейтенантка сабырдуу тиктей, чеке терин жүз арсы менен сүртө орундукка көчүп басты. Садыкчандын оң кулагындагы тешикти байкады. Бирөөнүн кечигип көргөн баласы окшойт бул. Ырымдап кулагына сөйкө салыштыр, деп ойлоду. Макул болор деп үмүттөнүп, коңур унчукту. Азыр өндүрүштүн күчөп турган маалы. Балдарды бошотсоңор. Коомдун бедесин урдап саткан жеңилдикке жатпайт. Күнөө, деди Садыкчан, таноосу кыпчыла кумсаңдап. Коом иши үчүн баарыбыз жүрөбүз. Балдарды келтириңизчи мага сүйлөшөйүн. Лейтенант жөнгө келбей ойдолоп ачуу сүйлөдү. Тамеки тартты. Акыры зорго көндү. Бөлмөдөн чыгарылып, оозгу дежурканага келтирилген балдар Оросулдан уялгандарынан жер карап, кызарып, ыйламчырашат. Оросул ыкшалды. Орунтугу кычырайт. Эмне кылып жүрөсүңөр? Ким үндөп жүрөт жаман жорукка? Кыштакбекте үн жок. Жүзүн алагычат. Желке чачы устара жануурдай жылтыраган жакасын жаба берет. Тилкара Колхозбектин эскирген чаар шапкеси, муундары карарган колунда
mıjığılap turdu. Başın götörбей aytты. Orosulova, uyat bolduk. Mow ekөөbüz dükөнгө barsak, жаңы satın çıgıptır. Apama göynöktük alsam, bu da alıp ber dedi. Anan, akça jetkide emes. Kuculdaşıp keyip dursak, siz bilesiz go, kazançı aşırdı. Akçanı men bereyin hazır. Keçinde bir maşine bede jetkirgile degeninden hem nege maga aytpadyňar? Orosul keyip obdoldu. Ha joluňar bolsun silerdin, dedi da, inim aylanayın Sadıkcan, bulardy koluma salıp ber. Mınday çekişke ekinci bastırbo milletini özüm alayın. Raspiskada bereyin, dep üýrüldi. Leytenant çoğuçup ketdi. Jok, bolboýt. Al taptakır bolbogun iş. Sottan çeçilsin. Bul iş boyunça Orosul katuu kagışıp, prokuror, atkarı komitetlerine çeyin barıp zorga toktatgan. Aligi Şaripke anı başkarması kıskartırıp koygon degen çatak uşul. Güzgü jeyintykta kolhoz majyttandy. Oýnop baldardын gülküsü çygyp, üýlerden tütün bulady. Eşik aldında kursağı salaňdap, gepşengen uyun karap turgan ondogon üý eleri tumagyn oň kulakka oğdara kiyip düköndü közdey basat. Böödödön gagılış, kapsalaň bolboy, tınç emgek öküm sürse, el tiriçilige kün sana berdenet. Har kimce salgalyw kiyinүүgö, жаңы üý guruga umtulat. Estüýler ötken owur şartty oýdan çygarбай estep, жаңы jakşyrgan turmuşun kut bolsun munum, elge bersin, el içinde men jüreýin dep tileyt. Sizler ulan bir tamakty çanyp, çyýryýyp, başgaça içүүgö apis agytat. Eski kiyinderin epteştirip izine puldap, жаңыdan жаңы modaga köçüp, jıltır mıltırga soğalaktanat. Andaylardın çaňy, kesiri ınsaptуу momundarga, taman akı maňday teriminen kün körgöndörgө tiyet. Kowum işinde uşundaylar iritip, uşundaylar kagılış çıgarat. Orosul siýaktuulardyň sanasy boýunça kolhoz ali partiýa körsötgön beýiklikке jetelek. Teknika toluk işke girişip, kol emgegi kıskar elek. Tu kolhozu bıltırkıdan bu yıl köp jakşy. Bukalter esebi boýunça 1,5 somdan akça, 1 kilogramdan egin, 200 gramdan kum şeker emgekке bölünügö tiiş. Başkarma işler çıgıp şaharga getse, mintip kampadan ört çykdy. Apkaryp jürek tüýülmösü karmawçyday bolup keldi da, eginden ziyan çykpaganyny görüp, göňüli sal tınçydy. Kengsalardy garay baratyp, Çerikovdyň sorolaryna jogap berdi. Balkim, örttü bede uğurdagan şoförler uyuşturup jürbesin, dedi Çerikov. Jok, anday bolga mümkün emes. Karolçudan şeyiňiz barby? Pasportu jok nemeken? Aýynym, Kırgız kaçan pasporttu jürçele. Any bizdeki hyzmatçylar, okuga jönöçüler je şaharga işke ornoçular kunt kılat. Kep pasport da emes go. Aýynym, deyip tura, Şarip çyyrykdy. Siz joldoş başkarma, baryn ele aktap atasız. Ört kandaýça çygat? Beşiňiz kerek. Yuridikalyk işler menen ança mınça kawarym bar ele, deyip başkarma sawur menen. Sanamda gagılış jürüp atat. Oyun bir jerge sayılbay turat. Jayında aýgyr jogoldu. Milisiýaga bilgizgenmiz. Emgiçe dareksiz. Agandayça jogolgan aýgyryňar? Öýürüni tamga basılıp, jal guyruktary kırkılgan. Jayloga getçü maldy kıdırıp gelip jatarda üýdün janına baylap koygom. Saraýga jetkirteýin dep çıga kalsam jok. Ardından saya düşüp tappay kaldık. Bardygyny özüňiz aralaşypsyz. Günöllüler de tabılbayt. Tangalarlyk. Karşılaşkan kişiniz bar umurda tan. Orosul iýinin kuşurdu. Karşılaşkany jokta kişi bolu. Har kim menen iş boýunça künügele ütürüňdeşesiň. Çoň manidegi duşman ilgeri kürüşbek degen bay bolgon. Nebag ölüp bütgön al. Uulu esir ele. Kolhoz uyuşkan jylyk açyp jok. Başka şek sanar dele. Kengsalarda oturuşkanda da ekönün ortasında uşul siyaklı sözler kaytalandı. Milisiyanın naçalnigi jürüp ketdi. Tüşünük dayardagan Çerikov erteň menenki 9-da raykom partiýanyň mekemesini karay gelatsa, Baltabayev kwartirasынан жаңы çykdy.
Janında Orosul Çerikov göre koyup, "Bu emne kılıp jüret?" dep oylady Orosul tuuraly. "Tüz raykomdun üýüne gelgenin gara. Azır başgarmalar köpdü. Kolhozdun baýlygy menen baryn golga alşat. Baltabaýevda bolbogon neme okşaýt." Kabagyn çetip alardy kütöwe toktady. İş şaryp boljogonday emesle. Keçe начальник кеткенден keyin bu turgandar bir çeti tamaşaga çargıtıp çökö garyanı korkutuşat. Şorun gatdy çökö. Ört koygon tabulbasa özüňdi türmege gamap kesip jiberetemi? Çökönün sakaly serbeýet. Har kimden owuzyna garaýt. Oşentebi? Hakykatlar, ya. Hakykat oşol, izdeýit. Tabulsa jakşy, bolbosa jogap beresiň. Ekinçi da biri tuğradan çıktı. Karolçu degen nüküge okşoş. Gündüz uktap tünküsün tikte olturuş gerek. Sen jılı goňulga korgolagan mışıkça kempiringdin goýundan çykpaýsyň. Kokuy alat, dep keyit çökö. Men kamalganda kampanın örtdöngen çatyry bütele galaby. Açan jan aýtbaýsyň moşentip. Oyunçyny aralaş tamaşa oşony menen bütet. Keçinde pravleniya müçellerinin çoğuluşu boldu. Gütbögen jerden çuw çykdy. Çökö öldü, asılıp kalıptır. Bari durgup kampaga geldi. Dübürögen adamlar. Çökö sulap jatat. Hem boldu buga? Dep Orosul çoçudu. Kempiri imşiňdeyt. Tamak içpey çygyp ketken. Hıçıraýt, sırtka çıksam bastırmanın şıvında asılıp kalıptır. Jibin kıyıp jiberdim. Şoru gatdygo. Çökönün koltuğuna kol salgan adam aýtdy. Sabır etkile. Canı var. Koltuğu soğuk atat. Köptö karolçu es alıp gözünü açtı. Tüýüş öldü. Orosul başını jölep olturguzdu. Jarykdyk. Bul emneňiz? Uşunday da bolçuby. Orosulsuňby? Tiri galdymby? Karyganda gamalgyça. Sakalym örttenbeýbi? Özüm jeýer nandy örtdögendi bilip turup jaşyrsam ya. Hiç kim gamabaýt. Başgarma katıp aýtdy. Çökönü korkutboğunu eskertip koyu üçün Orosul erte atlandı. Rayonga el turguça jetdi. Negedir göňüli çaptı da raykomdun sekretary Koňurdun üýüne düşdü. Al çayga garmady. Çerikovga aýtyp koýamun degeninden koş aýtışdy. Ketkeni ak terekte baýlanyp turgan tokulgaly karajal çalıştor beýeni karaý bastı. Körüp turgan Çerikov, "Bürokrat, teskeri bulup ketkenin," dedi. Çınında Orosul Çerikov maňdaýyna basyp gelse da körmek emes. Beýinin çılbırın çeçkenin, attanganın, aýyldy garaý tuğra bagyt alyp bastyrganynda bilgen jok. Anyň göz aldynda bödöden ölüp kala jazdagan çökö, emgek günge bölüngen eginderin algany kap kötörüp gelgen kolhozçular, çoň taraza, çaç kaşına çaң turgan kümüş, katarında tizmege belgurup olturgan esepçi, jonuna kap koyup mönkölüňde baskandar, kampanın eşigine moyun sozup şaşkandar. Orosuldan bölüngen Baltabaýewde Çerikov uturmalady. 40 ýaşlar çamasında kara toru, kirpigi uzun, koy göz, kelte murun Koňurdun şardygy, güjürmendigi kıymylyndan bilinip turat. "Iras gelipsiň joldaş начальник, jürüňiz." Ayak şiltegen sayın güröň şawra paltosu kıçıraýt. "Ört koýgan tabulçudanby?" "Tabuş gerek." "Şek bolsa-le," dedi katardan kalbogo aşıga ayak şiltegen Çerikov. Baltabaýew jagyn burdu. Öňü suurdana, gözü kadaldy. "Kanday şek? Aldyňarga gelip eke süzmeýinçe görbeýt okşaýsyňlar." Baltabaýewdiň sözü Çerikovga keketkendi sezildi. Janagy göltöýgen başgarma maga garşy gaýrap koýganby dep da oýlandy. "Tünde garolçy ölüp kala jazdapdyr. Karmalasyň dep korkutupsyň." "Degem, zakon boýunça garolçy jogap beret. Koňur Baltabaýew. Zakondu hiç kim sızbayt. Korkutup ürkütүүnü koyup, adamlar menen sırdaşуу paýdaly bolbosun. Asıp atkandan koynu dolsa faşistler çıgat ele go çokuga." Baltabaýew sırt kiyimin ilip kabinetine olturdu. Gazetanın жаңы sandarın oğdarıştırıp, köz jügürtüp, münözü koyulandı. Çerikov maňdaýynda. "Tüşünüňizdi beriňiz."
Башкарма менен мамилеси жакшы окшойт. Балтабаевга жаман көрүнүп албайын деп олтурган Чириков азыр мени министерство билет. Көп болсо башка районго которулуп кетермин деп дем байлады да түшүнүк жазылган баракты сумкасынан сууруп сунду. Секретар көз жүгүрттү. Тог этер мааниси мындайча экен. Бардык ишке башкарма өзү аралашкан. Үйүрдөгү айгырды кызылмай кылып минген. Үйүнүн жанынан уурдалган. Өрт боюнча шектүү адамдарды актайт. Чарбанын бүлүнүшүнө жаны ачыбайт, кенебейт. Замечанияны танасарына албаган эскичил бюрократ. Биздин аппаратка иштегендердин пикири да ушундай. Балтабаев тигеле тиктеди. Жолдош Чириков, бул мен ойлогондой түшүнүк эмес. Башкарманын үстүнөн жазылган арыз го. Балким күнөөлөргө башкарма өзү жол коюп атсачы, Коңур Балтабаевич. Ушундайлыгына көзүң чын жетеби? Сиз тааныйсызбы ал кишини? Башкармалыкты ал сураган эмес. Биз партия жиберген. Партия өзүнүн кадрларын жумшай да алат, сыйлай да алат. Түшүнүп алыңыз муну. Давай, табыңыз күнөөлүүнү. 2 жума убакыт беремин. Чириков көчөдө баратып күңкүлдөдү. Таза балели ишке кабылганмын го. Машакаттуу аракеттен кийин уурдалган айгырдан шек чыкты. Шарып Туу колхозунун жылкычысын ээрчитип таанытууга барды. Айгырдын дал өзү. Бирок азыр айгыр эмес, бычылган ат болуптур. Азыркы ээси 60ка барган токмоктук малчы экен. Суроого кыйдыланбай жооп берет. Курдайдагы мал базарга баргам. Ыгы келсе кулунду бээ алмакмын. Катуу кейип, такыр башка окуяга өтө чаптал. Бир кезде жылкыдан уй өтөт десе, арткан кашек жеп, кыкчыланган сары суу шимирген уй чокусуна жылкыдан өтөбү дегем. Мына чын чыкты. Жылкы баасы түштү. Колхоздо 10 сокур тоoko 1 бээ дейт. Эмгек күнгө да кулунтай бөлүнөт. Жылкы тукумун курутуп алып, тоо арасындагы биз сойлоп калып жүрбөйлү деп күйүнөм. Тоолуктар үчүн муну ойлонуш керек болом. Эми буга келейин деп чылбырлап олтурган кара атка кол серпти. Бетинин оту тарап кызылдуу, ак чалган кара мурут, чокчо сакалчан, сыпаа кийинген бирөө минип келди. Кыргыз десем казакча сүйлөйт. Өзбекче да кеп урушамыз дейт. Айтор аларманбы деп турсам, жайдактап жетеледи. Мүчөсүнө көнүм түштү. Бээ алып сүт ичпесем жок, минип калайын деп, сатылчу немеби дедим. Далдал чыкса деди ал. Алакан чабыштым да ары ооп, бери ооп атып 4кө алып койдум. Жылкычы жаны ачып турган. Кызаңдап сөзгө аралашты. Өз колум менен баккан айгыр болчу, силер умасын кесип ыргытыпсыңар. Эмне? Карыя ыргып турду. Шалап туруп ыргытканымды көзүң көрдүбү? Бир ат үчүн ыйманымды жебейм. Жок, далай ат ушады колумдан. Калп айта албайм тууган. Шарып сатканды табуу амалын ойлоп, силкинген карыяны жоошутту. Сиз алган кишини иликтеңиз. Көрсөңүз жолуккан милицияга байкатып коюңуз. Азырынча ат сизде турат. Жоголсо ууру өзүңүз болуп табыласыз. Могу тил катка кол коюңуз. Иш ушинтип башталат карыям. Жаңы кар үстүнөн из көргөн мергенчидей кымылдаган Чириков кабинетинде. Кирген Смайловго айтты. Айгыр кармалды, демек. Кайдан? Ал чоочуду. Кайсалап тизилген орундуктун бирине олтурду. Bir жердин ар жагынан, ар жагынын бер жагынан. Чынбы? Көрүп келдим. Только шайтан ууру бычып коюптур. Садыкжандын өңү бузула, жоонсан үстүндөгү колунун манжалары кыймылдап, тизеси титирейт. Жекшемби. Эртеден бери майда жамгыр жаап, жол балчык. Кара Балтадагы жайма базарда адам быкылдайт. Канаттуулар менен мал сатылган аянт эйинче. Кийими которулган Шарып, кырчоосу майланышкан эски боз калпакты баса кийип ошерде. Буту байланып күйшөлүп жаткан өрдөк каздарды, чукулдаган тоокторду сурамыш болот. Койлордун жонун басып, уй жылкыларды имере карайт. Муруттуу, бектүү адам чалдыкпайт көзгө. Ашканага кирди. Мында да киши батпайт. Бир жагында мантууга кезек күткөндөр.
Ekinci jagында pivaga ümelük düşkönдөр. Göz çaptırıp turdu. Tüğünde bir demesi var kaptı iğindegen adam şaripti jölöp piva tarapka öttü. Jetibeli adamlar ayağına kol sozdu. Tameki tartuğa belendegen gazettin büktöösü menen pasport eken. Al janına gelgen şaripti elebedi. Kaptın oğuzun sol koltukka kısıp pasporttu açtı. Taptala büktölgön elüylük. Akıygan şaripti görgöndö taştap jiberdi. Kaydağı baleket? Jimyıp jerden şarip ildi. Korkpoňuz, hakça turbayby? Ha jerige girsin, özüm kemes. Ortak bolbaýbızby? Bolsa meyli. Mına şar-şardy urup çırgaganday bul gütpögen okya. Oğuzu çurmuyup kawagy tüýülgen şarip pasportga tigilet. Orosul boljagonday esir karamança jogolbogon. Kirgen suw agyzyp kemerden kemerge urgulagan taştay jer betinde el arasında yaşap jürdi. Kazakstanda boldu. Tajikistanga öte çaptı. Özbekistanga oğdu. Bir jerde kolhozdun malın baga kalsa, bir jerde almabak koğun darız kaytardı. Kiyimi tozulbadı. Kursağı açpadı. Al tiydi kaçtı bolup iştegendegi tapkanı menen jüdöböy jürgön jok. Atadan kalgan Nikolaydın 5 somduk jana 10 somduk altın akçalarının zehri. Altın jana kümüş jambylar zehri. Uşul gezge çeyin güçün jogotpogon anday dünýöler kapşytda jatkan eski gurjunun kaptın tüptöründögi jamaçlar arasında. Jidenin üstündögi günü çıkkan 40 şırık öpke kapta. Jarma açıtkan arça çelektin tüýünde. Ne wagtdan öz kolu menen guuray başyn sındyrбай beker yaşap, ömürün guuna karmap kelgen esir altınların çetinen ketip saran karmap oturat. To başın ular sagınat, köl betin akku samayt, ünkürün çöö sagınat. Arjan tuğulgan, üyür algan ölkösün samap köksöýt. Adam balası kanday rahatda jürbösün, ulam ulgaygan sayın çette jürsö tuğulu öskön jerine kılçaktayt. Jaşıl badaldu başka öröngö, özünün taştakduğu çok jerin ayrı baştabayt. Kiyin esirde ot bürkö üçkürünüp jerin samady. Ata babası kömülgön mekeninden kovalagan Sovet biyligi dep 30 tolgonup niçen ızırındı, kargady. Soğuş çykdy. Jarganat keşti kütkönдөй kulak turup, radio tыңşap, gazet betine tikeyip, batıştan jakşylyk küttü. Bari bir tilegi orundalbady. Sovetlik armiya joonu kuğuntuka ala başladı. Kaçkan jo gayradan tolgonor dep gazetanın жаңы sandaryn alat. Özü okuyt. Kede uulu sagınga okutup tыңşayt. Bir günü sagın mektepten enteňdep geldi. Kırdanıp jatkan esir obduldu. Hem ne oldu saga aşıgıp? Ata, eň ukmuş habar. Emne degen? Mına gazetti sundu. Moğu jerini okuçu. Bizdikiler Stalingraddy gurşoga alışıptır. Duşmandın köp askeri kolga düşüptür. Ata uulun jekiret. Tit! Bizdikiler dep. Qaysı bizdikiler? Bilet ekensiň bizdikilerde. Okusaň jön okuň, kana? Kakkı jegen bala murdun şırt atıp deldeydi. Gazetany boşkarmap göz alayat. Hiç nersege düşünbeyt. Koysoňçy esir. Joğuluğun oňdap buunup salay silkinet. Balany içirkentip, munun işemde kim menen? Kudayga işi jakkandan kulabay uğrabay jaşabadat. Koysoň bola eme oşony. Unutsaň bola ötköndü. Esir goluna emnetiyse oşonu menen urçuday janyn sypalady. Bıljıraba sen. Akıl üretpe maga. Urdum oşolardyň kulabay uğrabay türkük bolganyn. Jerimden azdım, elimden adaştım. Sagın eş nerse düşünbödü. Atasının açulangan sebebini de bilbedi. Jide keyikçeyil bolup ketdi. Tamakka tavutu çapbay künküldöp, keyde içinen keyde uğuza arman aydat. O düýneden jay tapgan asylym, gürüçbekde uşinti aytat. Nege bir uç toprağыңdy menden ayaba dep Allah Taalaga jalbardy desem, jer barkyn bilgen tura, jer kesip sandalardy bilgen tura. Janyň anjay buýrubaýby eme maga asylym. Aytsa aytbasa ayıldın özüne bolbosa da Alato aymağına jetkireyin apamdı dep jürdi esir. Birok jide kamıntpay öldü. Söögü Özbek talasındağı eski Mürzekananın arasına
Uragan gümbözdün kıvılacak burçuna koyuldu. Tepşi keyiptengen sürü kara taşты belgi urup üstüne ornottu. Azıp jürgöndögi bul korduk uğulunun sögün kakşatdı. Esir askerge barudan korkon jok. Aldınkı liniyaga aralashkanda tün jamınıp, soylop arı ötü bolçu. Apası menen sagındı kıyalbady. Kılt berip ulan bir jerge oop askerden kaldı. Al kaçkan soğuş toktodu. El jay turmuşka kirdi. Esir getүүgө dit burdu. Aldı menen el çalıp Bişbek'e jalgız geldi. Alma örük mömö tüyüp, arık jeeginen ırang sengselip, baktarak çatırap kalgan mal. Esirdin üstünde eskirgen saldat geyim. Tımızın suramcılap iliktep jürüp İsmail Ayaş atasını taptı. Anın üyü Frunze şaharının çıgış köçösündeken. Biyik duvalı жаңы şıvalgan kök kalgalı darvazadan baş baktı. Kereşkelerge çılbırı arta salıngan жүзümge tolgon koro, töründe İsmail'din eski çoң tamı. Burçta üstü kalkançıktagan dandır. Barmak başınday kök mömösü jaynagan bir kança tüp şamdalı örük. Ortasında taktay sere. Serege tügü kırçılgan kızıl gilem körpe töşüktür salıngan. Eğin öngdöngön tınç darvaza ortasına esir toktodu. Davuştap tamagın jasap jötöldü. Maal katıp ulgaygan ayal çıktı. Ha gelin gelin. İsmail akeniki uşul bu? Ha uşul. Aka soğu. Sak salamat mı? Ayal çoğuçun kişinin alıstan kelgeni sezdi. Ha so. Esir üşkürübiydi. Sereni çetine oturdu. Çakırıp koyboysuz bu sırtka. Meçitke gettele. Oğuz jıyılgança darvaza kalgası kıyıç etti da beli keygen, başında ak takıya, üstünde ak kimsel, kiyimini okşop, sakal murutu da appak, tayak tayangan avuşka ayar basıp içke girdi. Esir jalt karadı. Taanıdı. Kaçankı jayloğdogu turmuşları, törde olturgan atası, kep urgan İsmail elesteri tartıldı. Eňsep gözünden akkan jaşına iye bolboy kaldı. Ayal birde avuşkasına, birde negedir jakynyn joktop, kaygı kozgop жүz arşsın betine basıp titirep ıylagan çoğuçun adamga karayt. İsmail sakal muruttu çoğuçundu tanıy albady. Kıldары üksüygön, kaşının aldındağı kızıl gözün tikireytip çukul geldi. Tayagın koşkoldop tayanıp tigildi. Kimsin? Al salam berүүnün orduna, kuçak jayıp, Ayaş akesin kuçaktadı. Sakal aldынан jıttadı. Tanımadınız mı? Unuttunuz mu bizdi? Aytçı çırağım, 80'deki mende emnenin esi. Kimsin özün? Kürüçbektin balası esirmin. Ova. İsmail ırgalıp ketdi. Ayaş balasını öptü. Kılçıldap serege olturup, nımdalışkan göz kıçığın sürttü. Kürüçbektin jidenin arbağına uzun süre Kur'an okudu. Kol jayıp bata etti. Ölü dünyönü başынан kavat baskan İsmail, Ayaş balasın es alttı. Gitti. Bal koyup çay sundu. Buğulantıp paloğu aldırdı. Akırın süylöp, bir gezde Kürüçbek kurbusunun tün katıp gelgenin, darvazanın murdağı eşigin düň kakkanın, töölördü tigi жүzüm orduna çögörgönün eskerdi. O düýnege gaty işengen takwa nime, bir pende dosuga amanat tapşyrsa, amanatın gayral albay ölüp kalsa, dosu kalgan amanatty emne kuluga bolot şariat jolunda dep imamdan soragan. Meçit töründe olturgan imam uktoğuçuday ürgülöp degen. Eger amanat iisinin ölgönü çyn bolsa, anı özünün tukumuna, je jakynına tapşyry gerek. Eger hiç kimi jok bolsa, harbagına Kur'an düşürüp amanatty meçitke ötkörüjön. Munu ukkan İsmail karılığı jetken sayın Kürüçbektin salıktarın emne kıların bilbeyt. Bereyin dese Aksuda hiç kimi jok. Arbağına atap meçitke ötkörüge davayt. Bir günü Sadıkcan'a keňeşdi. Al, kokuy ekensiz. Sizden tamak sorap atpasa, meni uy aldındağı jertamda jatam dep kıykırbasa, emnege tınçyňyz gedet? Igy menen çetinden gerek kılabız, deyt. İsmail baş çaýkayt. Jok, ölsem tegi düýnede жүzüne kantıp karaym Kürüçbekdi. Uğulu ezile gület. Sadıkçandy göndür albay koydum dep ayt.
Oşol dünýönün eýisi esir geldi. İsmail jeňildendi. Kaçan alsaň alyp ket. Öz kalıby menen turat ataňdyň amanatlary dep aýtdy. Terüsünde Sadıkcan ekönü kol garmaştyryp dostoşduraly dedele. Al amanatyna da gutulamyn. Dosuň Almatyda okuyt. Yüzdeşdirem, töşdeşdiremin. Esir bir otolo kelerin aýtdy. Akyldaşdy. Frunzeden kийinki çoň şahar, ar türkün uluttary köp. Çet jakasy kolhoz, savhoz, tanawynda çala gazaklar yaşagan, Karabaltadan koro jaýy kelişken, agorodu alma örükke tolgon, kaz ördök bakkyday jaýy bar üý satyp aldy. Askan toskonu juulgan kol kirindey unutuldu. Jaz aldında bazarga düşkön çawır koy gozudan 30-40 tap arzan baga alat. Köngülün alıp kolhozdun malın bakkan goýçuga tapşyryp jaýloga keteret. Küzünde muştumday kozusu koğonday bolup, kır arkası sanalgan koyu tülendey giltildep, semirip kolgo tiyet. Murdakı bağısынан 3 есе kımbatga satılat. Üstünde üy, çöntökte akça, jügüngön sıy görgön tanışlar köp. Jaňy tanış, eski tanış kübür şıvır. Köçöden joluksaň piwoga şykaýt. Üýüne girseň arak jutkurup etke toýguzat. Koro jaýy gelişken, mart keşide besirde aýt deşip, jer çokup jan bakkan ulardan tırpın çıgargan bürküttü kıraan degendey çöp ottop adamlar geregine jaragan koydu, jara tartkan karışkırdı kökjal degendey maktaşat. 35 yıldan beri jay kışı koğumduk çarva menen alışkan yüzdөгөн kolhozçulardan 2 yılga jetkidey egin zapası bolbogonun, 2 içer tamak kaynatpaganın, 2 sıyıralap kiyim dayardabagandyklarynın sebebi emnede ekeni menen işimiz bolboýt. Haligi çil menen gekilik, kırgol menen toğdaktar nagız jerdin, tokoydun görkü bolgon symal, emgek menen alışkan karapayım adamlar adam gaymagı ekenin jyttap, içip bağlaybız. Salam aýtyp, kol sunsa anan karmaybız kolun. Üýüne girsek tartınbay söýlep, aýbykpay törüne olturabız. Alar jay jönökey adamlar, maktagan kişi jok. Az ele jıldın içinde esirdin jetşe kalganın tükşüm öldögön jan jok. Anı kim ekenin bilçüğü apsamat ölgön. Apasının kunun kurgan soğuştan kayrılbadı. Tanuçu kümüş çarva işimen alek. Orosul türkün tüýükde jürüp unutup da kalgan. Kastaşkan duşmanınız jokpu dep şarıp surgandagına esni düşürdü. Esir artынан tüşkönderge mamile menen jagıp, marttık menen tanışıp kutulup jürdü. Degen menen katu baştın birine joluksa, iştin tereňdep keterin sezip, dokumentke hareket kıldı. Kerekke Aksuudagy dosu Sadıkcan jarady. Özüne ayaşı salyga da pasport alıp berdi. İştegen adamıňar jok. Bul okatdy kanday çak uradyňar degen aldyda bolçu suraktan korkup, salydy selponun dükönüne storojduka ornaştırdı. Balası sagın Ayıl-çarwa institutuna öttü. Kızı Zarıl 5. klasta okuyt. Özü çoň-çoň bazarlarda aralap erkin. Turağı Karabalta. Bulardı anıktagan pasport çöntökte. Orosul esirdi körelek. El çuvagan alleyde kalgı jay basıp kelatkan Orosuldu al tanıdı. Jylanday jyyryldy. Baykatpay buruldu. Kolga düşkön uuruga kula jorgonu mengizip kaçırganın, özün ızalap ketkeni, çekirde şılıy çavyşı, atasının tileni atıp ölgönü, jerin taştap kaçkanı, apasının söögünün çoçun jerde kalışı, boyun muzdatıp meyesin tilip öttü. Atasının uriyat üçün jamba, orusçul Orosuldan tırmağыңды tartpay öt, degen ıyık kerezin istedi. Orosuldu tiktey kıjınıp, tiştenip, çekesinden muzdak ter isirkektentdi. Ata kerezin atkaruunu moyuna parz etti. Öçtü kandayça ık menen alat. Başkarma Orosuldu kübö kurtça işten büldürүүnün kamın jedi. Күндөр öttü. Közü kaynagan, murdu opsuz konkoygon Bataş attуу çeçendi merdi. Too gurdap, uy urdap, olup julup jan bakkan anı menen esirdin mamilesi köptön bar ele. Üýünde sıylap oturup aýtdy esir. Bataş, bosurmançılık gelmeni sen da keltirersin, men da keltirem. Bilem seni. Kirpigin tüşüre, kawagy tüýülgen Bataş sözge uyup,
Коогадай башын жай икегилейт. Эсир сөзүн улайт. Сен көргөн кордук кече менин башыма да түшкөн. Кудайдын көзү түз экен, минтип суусун ичип, тузун татып жеримде турам. Бирок өчүм алдын элек. Малымды союп, дүнүйөмдү талап алгандар жашашат али. Жардамдаш, мен сага керекмин, сен мага керексиң. Канчага аласаң акча табылат. Акчага сатылбайм эсир. Диниң үчүн, дилиң үчүн башымды саям. Өзүң айткандай, Кавказ тоолору өзөгүмдү өрттөйт. Баташ барбайга муштумун түйдү. Экөө Куран кармап антташты. Эсир мындай сырын муңканып Садыкжанга да туюнтту. Садыкжан тыят. Ушул турмушуңа топук кылгын. Ал күндөр алыс калды дейт да ичинен ойлойт. Атамдын жалбараган өтүнүчүн кыйбай документ алып бердим салы экөөнү. Башыма бале болбос бекен кийин. Достошкон менен өч алышта жашык экенсиң, деген эсир ишти Баташ менен жүргүздү. Кара айгырды уурдатып алды. Соёлу десе күн ысык. Анын үстүнө айгыр. Бычышат да айыккыча жер тамда кармашат. Садыкжан келет. Эсир үйдө жок. Короодо алма өрүк аралап, көлмөдө канаттарын сабап, чумуп, чокунуп таранган каз өрдөктү карап туруп, жылкынын окуранганын угат. Каалганын жылчыгынан шыкаласа, көзү балбылдап жылкы турат. Өгүнү айгыр уурдалганы жөнүндө билдирүү түшкөн. Бул кара экен. Анын үстүнө башкармага эсирдин ызырынып жүргөнү Садыкжанга белгилүү. Эчтеке чыкпайт ызырганың менен. Балдарыңды окутуп, күнүңдү көрө берсеңчи, деп ничен айткан. Эсир келди. Мунуң эмне? Деп сурайт Садыкжан. Качыр. Жалган. Ашчы. Туу колхоздун айгыры го. Болсо болор Садыкжан. Кудай көргөн айыпты сенден жашырат билем. Кула жоргонун куну үчүн. Күйүтүм бир эли бөксөрдү. Качанкы кула жоргон айтат. Мен туула электегини эмдигиче козгоп, ал түндө айыл четине жеткиртип, агыттырып жиберткин. Коркпо, түгү билинбей жоголот. Кийин Садыкжан дагы кайрылды. Камсанаба, айгыр ат болуп, казакча сүйлөп, курдайда калды, деген эсир. Кек кууган эсирдин изин жоготууга Садыкжан аракеттене баштаганда ишти Шарып өткөрүп алды. Өрттүн чыгышында Садыкжан эсирден шекиген. Ал жанын сабап карганган. Чынында тутанган кебезди кийизге ороп, кампанын чатырына Баташ ыргытып кеткен. Айгырдын көзү кармалганын Чериков айтканда Садыкжан чочуп, денеси дүрүлдөдү. Иш түүнө чейин козголсо, кубаланаарынан, кесилеринен чочуду. Үрөйү уча такси жалдап, жекшембиде эсирге келди. Базар күнү эсир отурмак беле, азыр таап кел деп салыйды жумшады. Адам күнөөгө батып, шиши толгондо, андан жакшылык оолактайт да, күтпөгөн кырсыктардын улам бири башталып, үстү-үстүнө кошулуп, додолонуп чырмап, жылдырбай салат. Күнөөлүү канчалык кайраттуу, канчалык доолуу, канчалык айлекер болбосун, чырмоодон силкинип бошоно албайт. Кайра күнөөсү оордой берет. Салы менен эсир үйгө капалуу киришти. Көрсө көпчүлүктө жөөлөшүп базарда жүргөн эсирди чөнтөкчүлөр тымызын торушуптур да, чөнтөгүн тилип, акчасын кагып кетишиптир. Ал акчага кайыл, зорго жеткен паспорту кошо жок. Садыкжан паспортту алып кетүүгө келген. Укканда Азат бою тик турду. Таноосу кыпчылып, кумсарып, оозу кургады. Чын элеби? Жаныңда беле? Аны көчөгө ташташат. Тапкан бирөө милицияга тапшырат. Ошентип. Пивого үймөлөктөшкөндүн аяк алдынан табылган паспорт тигинтип Чериковдун колунда азыр. Чериков буйгага койгон машинасына олтуруп, түз кеңсаларына келди. Саат кечки 4-төн өтүптүр. Октябрь майрамынын алды. Көпчүлүк майрам камында. Телефон шыңгырады. Алло, да, мен Чериковмун. Чын өзүңсүңбү? Дейт үн. Тамашалаганы, тапканына сүйүнгөнү сезилип турат. Издеп чарчадым, үйүңө 3 бардым. Эшик тындырбаган кандай неме деп, аялыңда жек көрүп калды окшойт. Бул даярдоо конторунун директору Барман эле. Элден жыйналган жумуртка, терилердин баасынан кынтык билинип,
Tekşerilip iş bas bolgon. Bir günü köçödön jolugup, "Joldaş Çerikov, milisiýalaryňa aýtça, korkutpay ürkütpey tynç tuğan boluşsun" degen. "Şek tuýuşpasa alar attanbaýt, özüňerde bargo. Asmanda aýda ketilet, telegeýi tegiz toluk iş kaýda deýsiň, birde öýde birde ıldy, turabı?" "Ha, kim bilet. Antbe, bizdikini siler ugup, silerden aýtkandy biz ugup, oşentip kol garmaşyp anan algalaýbys." Çerikovga üýre alışyp kalgan barman jekşembege üýüne çakyruwga kütünüp, birok soýuşy daýar bolbogondukdan aýtgan emes. Erteň menen Aksuw bazaryndan kozu satyp geldi. Çakyrar Şaripti tappay kaldy. Uwara boldu. Ümit menen telefon çalsa mintip özü tiýdi golga. "Kütüp jatabys, aýaşdy erçitip gelgin" dedi. Barman trubkany jarçuwday bakyldap. "İşler bolbada dele." Çerikov çyny menen göňülsiz döndü. "Antkeni al orosuldu tap, pasportdogy süretdi körsetmek. Dagy bir başyň gatyrgan nerse, pasport dal uşul özü işlegen jerden berilgen." "Antbe Şarwake," barman keltire aýtdy. "7-nji gün dem alış bolsun degen Sowmin'in çeçimin jogorky sebep gitgen. Ekinçiden kommunizm jalgyz seni menen kurulbayt. Japa tırmak iştep anan..." Şarip güldü. "Ançalyk tireňdebe, çyny menen işler uşunday bolbadat. Aýyp etbeseň, başga günderde içişeli çaýdy." "Joldaş Çerikov, men dagy aýlyk menen jaşagan kişimin. Bar akçama kozu satyp aldym. Jem berip baga turganga bolboýt. Terisi sıyrylyp kaldy." Şarip alkym terisini çoýup, kulak tübün kaşıp, beti başı bırışıp unçupbay kaldı. Barmandan tınçı getdi. Alo, ugatasyňby?" "Da, bolbosdur. Kana, saat 5 bolupdyr. 7'de törüňe olturup kalsak bolaby?" "Ha, bolboý ake." "Aýtmak, adres kandaýça?" "Ha, itdeki" dep bakyrat barman. "Şalpıldap dagy wara bolmak ekenmine. Aligi Selmaktyň gün çygyş çagyndaky eki üý ortasynan kırdanyp ötüp solga burul. Artyňan kişi kykyrsa-da kılçayıp koyboy tüz jöne. Su akkan çorgo görünöt. Oşol jerden töştü açyk taştap kulaş çayıp özüm tosup alam. Düşündüňbü?" Jazyp albasam başym aýlanyp kaldy." Şarip trubkany ildi. Stoluna çıkanak tire eýegin garmap tunjurayt. Telefon gaýra şıngırady. Aýal eken. Konokka barışaryny iskertip daýar tur dep aýtdy. Sanasyn tınçytpagan pasporttu seyfke saldy. Çıgıp baratyp Smailovga кездешти. Öz sanasy menen alek bolgon Şarip anın ıraýy uçkan жүzüne, kaltary başykanyna baýkor salbady. "Sen gaýdan?" dedi Şarip. "Ança inele, keň salarga gaýrylsam..." Birge uzap basışdy. Начальник ürpeýip çykkan çyky çaçyn şapka içine kymyrap atyp surady. "Sen Gürüçbekow esir degen tanysyňby?" "Ha, joňuz. Emne boldu?" "Pasport tabyldy ele. Bolup duranda, keyin süýleşeli. Erteň erterek gelçi işke" dep aýtyp Çerikov basyp ketdi. Tünkü saat 12 çamasy. Barmandyn daamga tolgon dastorkonunda Çerikov içip jep et tartyldy. Birinci ustukkandan keyin ak taralkaga salıngan baş Şariptin aldyna koyuldu. Nımşıp, jarpı жазık al makini jark ettirip başты jolu menen buza başladı. Sırttan baylanu it julundu da kuyun tiýgendey kaalga şart açıldı. Aşıgıp milisiýa kirdi. Al salam aýtgan jok. Közü начальникке kadaldı. "Sırtka çıgyňyzçy, iş eň şaşylyş." Boz sviterçen Çerikov göz ymdap söýmeýi menen özüni çakyrdy. Milisiýa jetip eňkeýip kulagyna şıwraganda kolundagy maki menen baş düşüp ketdi. Suwuk kabar ekenin bilip olturgandar dür gozgoldu. Adam ulgaýgan sayın kurbular kadyryn, algan jarynın barkyn, bala kerekdigin bilse gerek, bağlasa gerek. Bolboso al oğlongon jaştyk gaýtyp, akylyň türkün okuyga baýygan soň uşunday mezgil bolaby. Sovet өлkösü güçlenip, el tirikçiligi jakşyrgan sayın Orosul Şergazy menen Absamatty esine köp düşüret. Şergazy jaratylışynyn revolýsioner ele.
Absamat Sovet biligine kımında kiri jok berilgen. Şergazy akıl oyun sawurdulukka eşip iş yürgüzgön. Absamat köz garaşyn ekiге bölgön. Bul Sovet biligin goldoýt. Tigil garşy. Goldoýt dep taanyganyn alakanga salyp köterçü. Karşı dep sezgenin töbösün oya çapçu. Azır eko teň jok. Hayran azamatlar. Jan dili menen berilip işleşken. Şergazydan bala jok. Absamatdan kolhozbek. Kurgandan kıştakbek. Alardın tukumdary iş yürgüsün, başkarsın. Demek, tukumdarın bardyk işke jaramdy kılıp tarbiýalaýly, işti kolga alaly. Kantip, Orosuldun kupya sanasyna çeki mektepden açılışı jakdy. Kolhozbek menen Kıştakbekке goşup, ayıldagy soğuş kesepetinden mektepti taştagan baldardan 11'de tizmelep özü ötkürdü. Okuunun birinci günü mugalimlerden kengeşine katışıp baldarga gayrıldı. Sadagasılar. Attestatkyny aluga gyzykpay, ar ilimden habardar boluga ditiňerdi koýup okugula. Talabymdy atkarsaňar kiyin öz jöndömüňerge jaraşa instituttun fakultetine arzyňardy jazdyram da ötkörüş üçin agartyw ministerstwosuna kala bersek borbordo komitetke çeyin gaýrylamyn. Biz sawatsyzdygybızdy akoptorda, ay talada jürüp joýduk. Basmaçylar menen garmaşyp jürüp bilim aldyk. Silerge mına bölmö, tigine doska. U adamda bek turayın, talabymdy atkargyla siler. Baldardy geçki okuga tarttyrgan Orosul, kolhozbektin okuşundan kümender bolup jürdi. Al üýlenip algan. Böle degen böle, özünçe maşakaty bolat. Oşonduktan revolüsiýalyk işke berilgen adam üýlenüni toktatgan. Kengsalardan çykkan Orosul kowgalangdan keyin sawyry suw tartkan çökönüň göňülün kötermekke buruldy. Duşman örtdeýt dep korkkan egin emgekke bölündü. Sanaň tyngandyr emi? Hay, jogap beresiň ele deşet däli. Ha kimdir? Bir gümüşden başkası. Hay çökö, kızyksyň. El turmuşy bıltykydan bıyıl jakşy. Kiyimleri jaňyrgan, köbü jaňy üý guruga, dünýe kuroga ötüşdi. Tok kişilerge emne gerek bolçy ele? Oyun gülkü gerek, seni şakamalaşpay balar. Ras, milletiňdi sezbey uktagan günöň üçin 4 şyp töletemin. Any üçin dostluktun keregi jok ortabızga. Oşonu menenle gutulanby, azır alıp geleýin şyptardy. Başka emne, kampa saldyrtabızby saga? Ha, Hudaý jalgagan Orosul, oşentçi. Kutkaryp işti basçı. Aylyma geteýin. Ösörüm bütdi, ölerim kaldı. Kindik kanım tamgan jerge jetip 6 metr taypyga oranyp tınç jataýyn. Çökönün sakaly titirep, muun jünü boşap ünü kargyldandy. Orosul oýga çöktü. Karýany aýady. Angemelerin ulagıça testiyer bala jügürüp geldi. Başynan tumagyny ala goýup Orosulga gaýryldy. Agay, sizge süýünç aýtdyrdy. Bolsun aýlanaýyn, kanday süýünçü? Jeňem töredi, erkek eken. Jeňeň kim ele sadagasy? Tege kolhozbek akemniň gelinçegi. Iras bolgon tura, bolsun. Janyn sypalap bolgon akçasyny alyp çykdy. Me aýlanaýyn, kitep satyp al süýünçüňe. Çökö goşoga kaldastady. Ataň görü bir azamat bakyryp jarjylga gelgen tura. Koluna kılıç karmappı, dostu karmappı, dedi da namyandan onduk suurudu. Bala çökönün süýünçüni alıp atıp bors güldü. Gümüş göründü. Sıltıp basçu al demeyde tayak karmay kalçu. Bugün tayak almak tügül sıltygany jogolup şamaldap kalıptır. Joğoluğun oňdandy. Başkarma, süýünçü. Ayılda süýünçü göbeýsini laýym. Meldeşkensiňerbi? Tüşünçü kanday süýünçü? Gelindi boldum. Kıştakbegim golukda alıp geldi. Bolsun. Janyn sypalap ruçkesini alıp sundu. Me, koluňy ýalbasyn alıp dur. 50 som jana bereýin keyin. Oktýabr mayramyn toý menen tosat ekenbiz ras. Süýünçüge çökö da goşuldy. Kampaçysyna akça sundu. Kümüş oğlaktaganda Orosul oýga çökö tunjurap kaldy. Kaşı serpile maňdaýy kat-kat bırış. Kalgy jaý bastı. To çokularyna bulut göçkön güňürt asmanga karady.
ызаал удай өзүнчө kübüreyt. Bilim alışsın, okutayın dep dalba sursam, uşintişet bular. Бүгүн күнгө жекшемби, 2 ноябрь. Ноябрдын таңы шоолаланганда көндүм болгон Оросул турду. Башка бөлмөдөгү өз керебетинде жаткан кыздарынын жамынчысын түзөп оңдоду. Райласы көзүн пардап, башын көтөрдү эле, "Уктай кой, дем алыш эмеспи?" деди. Кызы чукуранып, ыкшылып, башын жуурканга катты. Зуура ойго, бирок турбады. Жакында төрөгөн. Мунусу уул болду да атын Карыбек коюшкан. Ата эмчек соргон Карыбегин бетинен искеди. Ноябрдын эртең мененки сыдырымы боюн чыйралткан Оросул узун сап тал шыпыргыны алып, сарай айланасын, эшик алдын көчөгө чейин шыпырып жүрүп, уулу Рапхат тууралуу ойлойт. Ал университеттин тарых факультетинде окуйт. Жолдош жоролуу болуп баратат. Дайыма чоочун студенттерди ээрчитип келет үйгө. Оросул жаштарды көргөндө төгүлүп кетет. Уулунун адамдар менен мамиле күткөнүн, аларды сыйлап, өзүнүн сый көрөөрүнө ичинен кубанса да, байкоор салбагансып коет. Ээрчип келген чоочун балдарды, "Келгиле айланайындар, сырт кийимиңерди чечип жеңилдегиле", дейт. Бет жуучка суу толтуртат. Стол койдуруп, орундуктарды тиздирет. Жай тамакка олтурганда четинен аттарын сурап, турагын, окуган жерин, кандай адис болорун биле баштайт. 20лардан өтө берген жапалдаш бой, арык, мурду кайкы кара жигит жанындагыларга караганда негидир сабыры сузурак. Тамакты тартынып жеп, ичинде санасы бардай улутунуп коет. Бешенеси жылдыздуу, жүнү тирүү, кайнаган күрөң көзү кыймылга, адам жүзүнө сак чабылат. Оросул да ушул балага назар бурду. "Ысмың ким?" "Ызалык." "Чын эле атың Ызалыкпы, же?" Оросул түйшөлүп билгиси келди. Бакын каткырды. "Ишенбеңиз, дүйнө жүзүндө аны ызалаган жалгыз жан жок. Өзүн өзү ызалап басып жүрөт да. Ызалык деген ат коюп алды жакындан бери." Тигилер сөздү жиреп күлүштү. Оросул колун көтөрүп токтотtu. "Кана, ызалык айтчы өзүң, эмне дешет булар?" "Сөздөрүндө анча-мынча чындык бар, агай." Ызалыктын тили сөздү так кайрып, турмуш көрүп, бышыгып калгандай кетти. "Согуш кендиримди кесте. 4-класстан соң ото отоп, чөмөлө үйүп, ташмала минип баштердим. Окуу баркын билип умтулсам, өзүм теңдүүлөр институту бүтүрүп жатат. Бөбөктөр арасында олтура албайт экенсиң. 7-нин документи менен соода техникумуна кирдим эле. 2-курсум бүтүүгө 1 ай калганда айныдым да койдум, агай." "Ал эмнең?" Оросул мандашын жазып, чыканагына жаздык тартып кырданды. Алт денелүү, кең көөдөнү, ак тор майканы чыңап бастайт. "Ыр жазчу элем." Ызалык чынын айтты. "Жолдошторума окутсам, Горкий тентип жүрүп чыккан, сен да эл аралап арып азгын. Жакшы ыр артынан жыңайлап кубала дешет. Макул болуп басып кеттим." Оросул жаш балача шат күлдү. Нымдалышкан көз кычыгын сүрттү. "Алар акын болоруңа көздөрү жетип ошентишти бекен, же шакабай эмеспи?" "Ким билет, ар кимди өзүмдөй көрөм. Оюндагысын айтты го деп ишендим." "Жазгандарыңдан барбы?" "Бар эмей." Бакын туурадан чыкты. "Мунун 3 маал жегени ыр, окуп да ийет азыр." Ызалык тартынган жок. Чыгарманын чачагарткан, кум санаткан машакатын кылайып сезелек неме, даяр ашка чөмүч салгандай жанарак эле шуудураган жүгөрү арасындагы шактын кырына олтуруп жазган 2 сабак ырын окуду. Ак шумкар күүлөйт канатын, асманды карай бой керип, ак жаян чулгуйт куйругун агын суга термелтип. Агында жаян эркелейт, асманга шумкар энтелейт, ача албай жүрөк сырымды, санаалар талап жанды жейт. "Аббали", Оросул обдула, "ыр жыттанып турат го", деди да көзүнөн Ызалыкка мейир чачты. "Уулум, найзакер менен акын жерге баш салбайт, күнгө тик карайт. Өткүр болгун.
Akırı gök bolsoň talabyňa jetersiň. Emgeksiz eç nerse jaralgan emes. Siler tigilerge tamaşalay söýmeý kesedi. Eki sözdün başyn bu ýalbaýsyňar da gülösüňer. Gülkünün da gezegi bolat. Keyin özüňerge yzalyk sanyn çap gatkyryp jürbesin. Eşik aldyn şıpırwaty boşolordy eske düşürdi. Jetisinde şahardagy paratdan keyin Kuwa Jülün şynga boy ulu Rafkatdyň joldaşdary menen kelerin istedi. Bul sapar alardyn turmuşga bolgon köz garaşlaryny çenep talaş başlap görbösem dep koydu köňülinde Orosul. Adam güreşde çyňalat, güreşde irgelet. Duuldagan jaşlarga ötken güreş jolun, azap jolun üretpese, alar azyrky turmuşdy kaskandy açsa kolga tigen mantyday jeňil balap kalyşat. Izalykty da estedi. Al awgustun ayagynda jolukkan. Kırman çetinde tögülgön kowundarbyzyň kabygyn jep atkan tor beýini ozdugun gatyp, Orosul attanmakçy bolgonda kara kostyum biri salam aýtdy. Küreň şapkasynyň maňdaýyn artka tartyp basa giyipdir. Taanysa Yzalyk. "Ha, kel Batyr." Başkarma atın jemine taşladı. "Kaýdan?" "Sarybulakka baratam. Sizge uçuraşaýyn desem kırmanda deşdi. Ayaktan kanday jumuş çykdy. Internatda orta mektep bar eken, kabul alışdy." "Owa bar. Pushkin atyndagy bolsa gerek ele. Hyrlaryň antyp atat." "Jaryk görgen bire jok. Jazbagan günü açkadan ölçüdönmün." "Oşent." Yzalyk çyt tükürdi. Aylanaga göz çaptırdı. Kızılı tartılıp, eki jal saman jayılgan keň gyrman. Tal butagынан tokugan alaçyk. Darbız koğun üýülgen arabada koş göz ögüz çegilip durat. Ögüzдөр topondon burdap, güşülde bışıldap aymaşat. Küngö oňgon kara şapkesynyň maňdaýy sıngan. Sur şırmalanyň sol jeňin çöntögüne tykkan jalgyz kol jigit sop kamçyny awa tile ışkırtıp gelip, soğurularyna tartyp ýigende ögüzдөр kulaktaryny gagyp, başlaryny çaýpap çirenişdi. Araba kıçıray döngölök aylandy. Alaçykdan biri çykdy. Kerili bestep jam başyn kaşyt. Başkarma oşol jigitge gaýryldy. "Kıştakbek, bu joldaşyňa kowun tandap soýçu. Oltura turgula, men tiýakty gydyryp geleýin." Ak mayalı uzun tilke aňyzdy çetinen guşurup, kara tüske aylantyp traktor aýdap jüret. Meykin tüz, köz gaýkygan jaşyl jalbyrakty kızılça. Katın bala kızılçany kol menen gazyp, bıçaktap tazalap, maşinaga da kol menen jükdep atjat. Orosul oşolordu karay bastyrdy. Kıştakbek alaçyk tübüne kol soýlatdy. Sawy sary zym menen çyrmalgan çalgy bıçaktaldy da süýrü sary kowundu tildi. Kawırgalana bölünüp, danege ezilip düşkön jiparjyt kowundan Yzalyk kap, jeýi başlap surady. "Garowçusuň bu?" "Traktoristmin, gezegim al tündö," dedi da mayda jaşyňdy jaşap koýganda orta mektepke ötüpsüň, kıyazy atistat üçin "Anysy da bar. Men da okuýtelem, şartym jok," dedi Kıştakbek. "Owkat menen aralaşyp apam gowurap ketdi. Aýal alaýyn dep atam. Kızdardy toğurup süýleşige kol boşoýdy şintip. Jegin, şirin beken." Tege kızılça üýgönderge barıp, kolun sunup, at üstünde imerilip, andan arı karkırap jürgen traktordy garay bastyrgan Orosuldu körüp, kepke kulak salgan Yzalykdyň esine öz apasy düşdü. Kabak çetydy. Erden uway görböy, eki inisi üçöňü termelep jürüp çoňoýtgan, çilmigen arı apasyny elestetdi. "Jarık kabak syý görgözör bekem apama. Je temteňdep jürüp armanda galamby?" dep oýlaganda bayatan jylp jutulup atgan kowun tamagyna tüýüle kaldy. Orosul köpdö geldi. Ketirbeýimde Yzalykdy üýüne erçitdi. "Haraketiňden baş tartpa," dedi jolda baratyp. "Keyin ekölep çoň kitap jazabys." "Çyn aýtam, jazabys." Kongon Yzalyk erte tursa, Orosul tor beýge koş döngölök teleşke çegipdir. "Raýonda işler bar. Sen da jetip alasyň. Uçkaşkandan görä rahat emespi?" dedi da ekö janaşa olturup jönöp geçdi. Taş jolga jetişkende Karabaltaga kızılça tartkan maşinaga süýleşip, Yzalykdy kabinaga oturguzdy. Joluna akça berip atyp, ululuk söz aýtgan.
Adam akılın östürgön, bayqagıç kılgan, maşakatlı turmuş kalbırı ekenin, emgek ekenin unutpay жүрgün. Bargın, jolun açılsın. Çağırmaçılık iyilik ejet. Kirip çıkkan ayıldaşları basçuz yoldu tazalagan Orosol şıpırgısın sarayga jölödü. Bol günü bir kança çakırım alыстагы 5 otoru koydu bakkan malçılarda boldu. Alardın mayram aldındağı avaldарын baykadı. Bular mayram günü paradda boluşpayt. Kino teatr görüşpeyt. Oşense da bülölülörünün mangdayında jayna olturu, jakşı tamaktanu köngüldörün kötörör. Birin biri çakırıp, çoğulup bacıldap süйлöşүү tamaşalaşуу özünçü son. Isık tamakka ıygarıp, ar otoruğa birden koy soyup aluga ruhsat berdi. Köz jetkiz talaga koy jaygan, jer tamdarda jaşagan malçılar şamal jalagan жүздөрүн jarkıratıp, tomukkan koldoru nukalap razı. Jetekçilerin süröttörün köngürt jarık düşkön duvaldarına jabıştırıp, bizdin köngüldü götörgön soyuşka koy bergen da oşolor dep sezişet. Azırınça turmuşları tegiz jakşır elek. Tegizdeliş üçün bir kolhozdun iyigiligi kep emes. Jalpı respublika boyunça oňolsun. İyigilikti tezdetүүgө bilimdүү, estүү adamlar kerek. Andaylar ykşooluktun zaldарын el içinden silkip, paydalуу жаңылыкты taap koşot. Malçılar janынан Orosul uşul oy menen attandı. Üýüne keç geldi. Testiyer kızları kinoga getip, ayal kişnekeyleri menen kütüp olturgan eken. Bölmelörgö çırak jandırgan. Kümüştükü kelininin toyuna çakırıptır, dedi Zura. Ha, jakşı bolupdyr. Orosul pardonu silkip, etek jengi bırışkan oğur paltosun ildi. Elini turgan partizan şineli menen töbesi şoňşogoy, mangdayına kızıl notu 5 yıldız köktölgün şlömün kördü. Zura daima Oktyabr mayramının aldında sandıktan alıp, künge jayıp, kiyimder menen ilet. Orosul görgönde ormoyup gülüp, karmalap, jamınat je iğnine arta salıp, baldары aldına basıp, ötkөndön aytıp berçü. Kızıl atçandardın tunguç sürü uşul, deçü. Azırda ordunda eken. Çarçap gelgen eýesi tigile çyyraldı. Ho, uçkul günder, ötkön jyldar. Uşul şinel etegi kanat bolo dirildep, kalçakçılar menen soguştu. Navini gutkarıp, Ferganany basmaçylardan tazalaştı. Uşul şinel böktörünçök bolup, çekirge gezdeştirdi. Kayda gana kaçışpady bul şülöm menen boz şinel. Orosul atayı alıp gidi. Dalılary ыдыraçuday çıdırap, kökürögü murdagysynday kymtylanbayt. Şülömü gelişti. Erinin nevaka jigit kezi kerilip, Zuranyň göz aldyna tartylat. Uşul uçurda adam keypine okşoş neme tereze burçuna jabışa büdömüktönüp jogoldu. Korkunçtu elesden Orosuldun boyu muzdap, jaak tügü jıvırap ketdi. Tereziden sırtka öňüldi. Şek bilinbeyt. Jok. Dowul kürsüldep katuu ürdü. Birdeme menen ayıgışıp, jarmaşkanday, ulam alыстap, arı karasuu jaka getdi. Çoğuçutkan korkunçtu eles, jamanoy Orosuldun köňünden tez öçtü. Hemneni karadyň, degen Zuraga iýnin koşurdu da, adaşkan bir öwü, dowul kuup ketdi-go, dedi da, toyga baruu jönünde keňeşişdi. Çınında terezeden çağıla tüşkön kupkuu yüz sur jylanyň keypi bolçu. Jan algıçtın özü bolçu. Sadıkcan Çekirovka jolugup, pasport dayını nukkanda esirge kayra jönöýt. Tegerek stol üstün jer jemişke tolturup, bir çetine ayday kızargan dandır nanın koyup, esir ısık çay içip atıptır. Kapıstan girip gelgen Sadıkcan'ın türünden çoşup, "Geldin mi?" deviydi. "Geldim. Balev olorun sezgem." Saly tura kaldı. Kızının da es çygyp ketdi. Esir ayalyn jazgadı. "Tiyaka girgile." Kudu atası kürüçbekçe kara sanın atqy kışıldap Sadıkcan'dan surady. "Emne boldu?" "Pasport načalniktin goluna düşüpdür." "Kaydan?" "Bilbeyim. Düşkönü çyn. Tanysyňby dep familiýaňdy aýtdy. Sen tuuraly gabardar okşaýt." Ünsüz meltireşti. Alışkan öjör korozdorço közleri biri-birine kıltılda barbaşdy. Esir unçuktu. "Kanday bolat awal?" "Meni ayasaň kaç. Başka lajy jok." Aygır garmaldy. Turagyň bilindi.
Kolga düşsöň oň tapdyrbayt. Esir küwürep mıjynat. Oşolordun taş ele gulay berebi daýma. Çıkkys bolup düşenbi toruna. Sanasy zogo tiydi, bırkırady. Sanasy kölge düşdü, çumup, tumçukdy. Sadykjandan hiç amal çykpaýt. Bolupdyr, depüşkürdi. Alaýyn tiliňdi. Tapdyrbas jakka bugüntünü kaçamyn. Sadykjandy aldap jolga salat. 14 ýaşar kızın erkeletip, men gelgiçe sagynbay kenge kat жазgyn dep soýlaýt. Salaýdy bölüp, kabak çytyp kayrat beret. Atuu jok hazır. Balkim gaýra çyrmalarmyn. Hiç girbe. Ata kerezin moýnuma parzylalbaým. Büttü. Tirүү gezimde bir gaýryp kalaýyn öçümlü. Aýtdy da kıska sab aýbaltany jeňine soýlatyp çygyp ketdi. Erinin mıkaçılığına jüregim uzdagan saly ıýyntyp toktatdy. Şumdygy dep güwürüp erçi garady. Esir tuu kolhozuna maşyna jaldap jetip, kamış arasında jaşynat. Karaňgy kirgende aýlar alayt. Oýnap jürgen baldardan baýkatpay başkarmanın üýün sorap tabat. Hazır Orosul terezeden baykap, boyu işirkengen eles oşol esirdin özü. Moýnun sozup, kum sarıp terezege gelgende şülömü sürdü. Orosul jaş kezindegidey jalt taýmanbay garady da, dowul çala burdap, aşıktırıp aydap ketdi. Kekse döwet duşmannyň guralyn sezip, tak jabışa kalbay, jandap 2-3 jolu baltırdan burdady. Aýbalta şiltele bergende, boyun ala kaçıp alыстap durdu. Yiğit keter emes, esir jönöle berdi. Duşman üýden oğlaktagan sayın, dowul da köp öjörlenböy, birok ürgönün toktatpay erçidi. Akırı top, artyna gılçaktap, imerilip çöçöýüp oturdu. Çan da hav ürdü. Uğurtun jalanyp, bırış tegerektegen kart gözün şektüy karaňga kadap homdonyp jatdy. Jaş gelin testiyer bala erçitip başkarmanykına kirdi. Toýdagylar kütüp atkanyny aýtdy. Rast bolbodu, deyt. Boyu talışıgan Orosul ayalından ötünü sorap. Baryganda içip je olturbasam, biraz es alıp turbanan baraýyn artyňan. İşten çarçap gelgen erin ayağın zura makul boldu. Çoň çara boğursoktun üstüne bışkan jeliklerdi basıp, jeegi kök keň agda sorkun gorup kelinge kötörtdi. Testiyerge baldardy jeteletip çygyp ketdi. Orosul çıraktardy bastatyp, hoş жазdyk katday koyulgan kalın töşökke oturdu. Talıgan tizesin, çımıragan baltırın mıjıktı, dalısın küşödü. Kırınan kerile жазdykka başın koydu. Kayra tartkan dowul, eşik aldınan zuura kötörüp ketken may borsok menen ettin jıtın iskedi. Şimşip köçöge çeyin bardı. Arıkta attagan jerde tüşkön borsoktu taap jedi. Toy ötkön üy tütögön may, buğulangan sorpo jıttanat. Dowul aga da jetdi. Aralay çaap şimşidi. Tereze jarygyn garayt. Adamlardyn duuldaganyny ugat. Kaalga açılıp jabılganda sonun jıtka öpkösü dügüldeyt. Koluna et karmap roza çykdy. Şypaňdap dowul erkeleyt. Kız etten üzüp taştayt. Iti oğuzun şalp etkizip tosulat. Tüşüp ketse basa kalıp tili menen irme bilet. Üzülüp et tügöndü. Sugalak dowul taştandy jaktı şimşidi. Angeke küpşüňdöp jatkan garalaytty kaçıra berdi. Al kuyruğun kıpçıp kaňşylap jönögöndö, ordunda jatkan gaşka jelekti eýelip, tomugun jalmalap kemirdi. O wagt jebesi tegerenet. Dowul any sezbeyt. Kıştın sur bulutun aralap, şıkalap, körünüp jogolup süzgön ay da şek berbeyt. Alam tüpküründögi ımdaşkan jyldızlar da kenebeyt. Özögün toň tiştep gelatkan kara tal butağı sıdırımga gıymıldap, beri-berine teyip şırtıldayt. Kart alma örük jagaçlarynyň butağına kongon çoň gargalar çurkırap kalat. Japalak üköler şıkıldap kanat jayıp uçat. Angek içindegi dowul jogotkon sezimin tapkanday ırgıp durdu. Anda mında bir teyip, ürpöňdöp üýdü gözдөй jönödü. Katu gelip kaalgaga urundu. Kaalgadagy çoçun izdi jıtty sezdi. Julunup artkı terezege geldi. Tereze açık, sekirip düştü. Bölüngüs sonun eýesi jurka menen çümkölgön. Can jagyn şimşip it uğulup idi. Terezeden tütünдөй sekirdi sırtga. İlinbegen eşikten üýge girip, köşüp gözü ilinip ketken Orosuldu. Oy dedirүүgö da çamasyny geltirbey aýbalta şiltep,
жайлаган эсир терезеден чыккан. Жүгүрүп алыс узап сууга жеткен. Куралын артка коюп, башын малып, кочуштап ичип атканда добул дал быкындан каап силкип өттү. Сууга көмөлөнүп кайра тургуча бөйрөктөн каап бурдады. Кара күрмөсү дар айрылып, көк көйнөгү булайды. Айуча дүгдүңдөгөн ит али камыт элек, аркырап билектерине азуусун батыра тиштеп, кан даамын татып калып атат. Добул жанагысындай куралдан жалтанганды сезбегендей, жек көргөн чоочун киши менен ит менен алышкандай алышты. О, каралык, о ал күчтүн жашык тартып, өмүрдүн урар мезгили. Добулдун 2-3 кар баскан учуру болсо, эсирдин күрө тамырын шалап иймек, кекиртегин жулуп алмак. Шаштысы кетип, алеттен жыккан мыкаачы Айбалтага жетти. Аюудай дөбөттү туш келди шилтеди. Ит жалтанбайт. Аркырап каап, бурдап силкип бойлошо берди. Алыша берди. Качан темирдин курч мизи маңдайына бата түшкөндө канк этип ээсинче сулады. Акырын кыңшылап кулагы кыймылдайт. Өпкөсүн кагып, кирген абаны сыртка урганда, тумшугунан кан атып, көөктөнүп сызылат. Чыгарманын аягы 1964 жыл.